أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عمر مسونينغو أرسونينغان قنن مكانون تشسوكا ومنتورا غسوكوني تسلاما غكونينده أيغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوين دندان يمبالي كيني غانغوي نانغري كهو خوري بتغنغني ساغسري أدو حابسري وغا سوغا تمغبي نانتي سيني سوغا دي إوا كوتا يغو وطو كوتا كي ناتقونشاها نانتي aliyati menun kota haban kallano kun kota ugan qawa simmenia no haqqen to gidi inshallah Allah gana dunge ken kota awanyana samedi ke mois de janvier be ogano gondi sinen qaso hana atampilen kota ogatni ken ngal samedi le 20 janvier 2024 ti Allah subhanahu wa ta'ala dungenga kenyana kan dingirai awanyana maison de Egypte kebe aga estenta ren no goni nchimmendi be suga ken dingiratu kembre temu begano digamenga nyana kebe kama Kenya korono kitenkini mei ona jikempo sirenkini aliyati menunga ono kitenkini mei ona jikenkini haban kallano nga Allah subhanahu wa ta'ala gana dunge ke conference gore serebe garni digamu ke temu kama kenno kharamo Sheikh Haruna Gakou insha Allah ta'ala awanyana samedi nga 20 janvier 2024 maison de Egypte aya adressingani nanti 39 avenue Gaston Momuso 93 240 Estin nautu mrenta mundo bane magonati mrenta mundo sikko kenya gani 13h nandaga waraketa ma wakati be agan duguta insha Allah taala kemre marem agan kumbenuga France tagen no maga kumbenuga Europe tagen no sagasre do habasre gangunde ni kay katta besu ko mantenga to suna meni maison de Egypte 20 janvier 2024 kota be togon chaguntenga aliyati menunga a conference khoreke awanyana okhramo Sheikh Haruna Gakou amaga wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganna waqti ke koynoy wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.